Temporaryo anay nga ginabawalan rong pagpaligos it mga residente sa Boracay makaron nga adlaw. Kadungan it kapiestahan ni San Juan de Bautista samtang rong mga turista lamang rong pagapahanugutan nga makapaligos sa baybayon it isla. Raya hay na desisyonan it National Regulatory Board ag Boracay Interagency Task Force ag ginpahayagman ni Aklan Gobernador Florencio Miraflores. Suno kay Miraflores, ginmanduan masini si Acting Malay Mayor Floribar Bautista sa istrikto nga pagpatuman it mga minimum health protocol sa Banwa it Malaya, ilabi na sa isla it Boracay matapos nga kalakip sa high-risk area ro na summit nga Banwa. Dugang pa it gobernador nga turista lang makaron pwede makaswimming. Bangod raya hay may mga negative RT-PCR test result. Matandaan nga ginanunsyo it IATF nga palawigo ro pagbato ni turista sa Boracay tubtob sa Hunyo 30 makaron nga tuig. Ginatagman ni Miraflores nga in kaso magsaka rong kaso it COVID-19 ay mahimo nga ipasarado sa liwat rong Boracay para lang mapungkan rong pagkalhit it deadly virus. Balita regional nagikan sa probinsya Itaclan. Ini si kabanderang Julito Valles Borda. Nagabandera it matuod nga serbisyo publiko ag kalingawan sa Western Visayas Radyo Bandera.